All India Radio Infal medium wave meters athum somli point khat kilohertz get som gyat le ni le FM megahertz zale thum point nga pan hong ki pwangkhya paite program hi tudin thu thak la khom simna ngai khe tu tin la twal leng na hon tel khom teu ngai na bana man ki bat paite pawale khya ngai na inei dingu tu nama sa penin thu thak la khom simna inei ma sadingu All India Radio Infal thu thak la khom sim tu lam hoi ching mangte Manipura COVID-19 case aki gom in sangni le zani le somthum lenga phata tuta na report ki mudung zuin COVID-19 active case zasagi le somleli phahi tobang kala mi khat Manipur Chief Minister Secretary ta COVID-19 Common Control Room ma sem positive a the khya kahi Secretary ta Darbar Hall leng containment zone apwani nom hi Dimapura nigyat daiding total lockdown pwaninom Nagaland positive case sangle azathumle somthumle kwalaka Dimapurin zangale somni le sagi corona positive nein state sunga COVID-19 tamna pen hiphahi Azomin Kohima ahia case zathumle somthumle linewa Kohima district administration 10 state capital sunga July ni somni langa kipan ni sagi dai ding lockdown pwangu hi COVID-19 positive thak somnga zanin mu beu Meghalaya Shillonga total lockdown le curfew tu zan kimin kipan corona nat na hilengin khwalzin na nei lo te laka ave apun zel jakin amau te sulnung sui hyak na ding le nat na ki the da jak sem lo na dinga total lockdown ki koi hi zanin case thak somnga le guk mu hyak a hi to kitonin active case zangale somguk le ni phata hi Shillonga vengkhen khat COVID-19 ve om khak na te containment zone in pwangu a Solkalin mi pite kyanga zui dia ke yente hoi taka zuin panla chat ding in nget na bolu Meghalaya Police 10 East Jaintia Hills District sunga om Clariat Police Station le Clariat Women Police Station te zanin COVID-19 case yakin khaksaku Police Station ni te tun medical observation noya omlalwa Police Department 10 hyai kim naya omte kyanga Banghiam poimo na kina omle lat rimbal outpost te thuzak ding in thei sangna bolu Asama COVID-19 na hileng omma le economic activities zalaka somsagi tem na sep pannon tao Chief Secretary Kumar Sanjay Krishna in AIR thuthak lakhom te kyanga athei sangna a lockdown norms te kha kol a hi zaka na sep patnon a hi chingena Tuilian jakin haksat na tuak layu a hi dan gen hi SDRF le NDRF 10 panpi na na sep apoi mo bangdung zuin semje lu hi Tuilian in kyam lam mano ma le district somni le thuma mipi nuai somni langa te hindan ngei na nak taka subwai hi dan thuthak saitia pan thutut kinga hi tutan in Tuilian jaka si mi zalini chingta Bihar Tuilian in khanlam mano zela East Champaran le Darbhanga a embankment te koi thaka hi ziakin Tuilian in khanlam mano sem hi panchayat zaguk le somni langa a mi pi noi som langa te a hi le Tuilian in asukhak te a hi dan thutut kinga a panpi na sep thei top so a pan lak zomzel a hi dan thuswakin taklang hi Prime Minister Narendra Modi in zanin India in kitwak taka COVID-19 ado khom jakin gamdang tote in recovery rate hoi mama ahi dan gen India mi pite kyanga kigingi gya oma mani ki ven theina tana panla chat ding in nget na bola midang te le mani ki ven bit theina dinga face masks jangte te ding in nget na bol hi Government apan thuthak ki mudung zui in COVID-19 recovery sangpe na chamte thei ding in ni khat thuin damlo Sangsom thumle gukte dakal somni leli sungin discharge ki bol hi aki gomin damswa lak gyat sang som gyat lenga le zanga le somsagi le guk phata hi Union Health Ministry gendanin recovery rate percent in somguk le thum point kwani pha a active case le damswa te ki hyat na
nuai som le sagi bang pha hi state le union territory solkal ten test le suizui na te ngentel taka bozom zel dingin nget na bolu hi tunya dinga thutak lak khom isim theu haiteng a hi COVID-19 dona a frontline worker tena seppan pi inla pa toidan siamin thuzwau the jak tuin pangken thu belchan dol le thudik na theina dingin Ministry of Health and Family Welfare website apan le zelin la COVID-19 the jak tuin kwama ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mailowin thu hoile maban lamet na to han thon zo in yai nat na ve kha le quarantine om khate min hi na veng min te pholak dinga hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Late lama sapenai ngai dingu lungtup liawa ngai chila thangboi mangte na sak dia hon tel tu lamfe lapan swan lian ton sing molnwa mapan rempui tha khwa le lian khan lun ten de mama hon telo hi ingai dingu liavang ayo simle mi zalaya ei inang chi bang kong tela tang lung lai he hong ne mo lung tup liavang ayo simle mi zalaya ei inang chi bang kong tela tang lung lai he hong ne mo sing in tong hong leo song he min nao bang sang o sing in tong hong leo song he min nao bang sang o tun le zua ten hong hal song in ngai xin lại quam băng cao xa xôi lung tup lia vang ngày yo sim lei mi za la ya dei in nang chi bang kong te la tang lung lai he hong ne mo bian pi na lai zom te bal bang hong nang zong in bian pi na lai zom te bal bang hong nang zong le mi hing dai qua man kai zo lo hi ni gel kal sian sim thu hi lung tup lia vang ayo sim le mi za swain kidona wazo hi tua pen khovel mi pi na theu a hi hwai hun lain ken leng kargila se pai hang san te ki mu pi na kania twani ke ading in kadam sunga ka hunman tampen te laka khata hi tunitan in kargila ise pai hang san ten wazo na atanu mi kwa pe in leng imangil kewa za na ipetha ko hi tuni ni gam se pai wazo te pian nu te za na lian taki pya hi ka unaw te le lampanga corona laka kivena a panila komkomun ina sep na khem pewa lunglut takama ison zel dingu a hi kalom le walte corona zakin gram panchayat te thilhoi sep mu ding tampi takoma jammu atreba gram panchayat ten quarantine center lumna somthumom na abolwa min panchayat ahon zot na lampia khotsil na ding le sanitization zat na ding tan pha kisa kholin pan na law hi tobang ma in kashmir panchayat ten leng thilhoi tampi hi in phatwam thei na ding lampi zongin pan law hi kaunaute corona nat na hi leng lain igama bihar anume self help group ten mask bolin mi demand tampi dongu hi maswa state tia gwa mu ding tampioma hei gwa tia pan Assam, Manipur le Tripura a khutsyam ten tui thol le antun bomte bol khelelelwa tui bomte gwa ahoi ziakin et lomma ma le ahoi kya hilo eco friendly leng hingal hi twabang ma in Jharkhand leng
mi somthum vel ki pun khomin lemongrass tu ki panlalelwa lemongrass pi chin na din khali vel ngai a twatia pan athau tuite bazara mantam pin ki zwak thei hi tu chang in bel mi pi te leng lemongrass tu lampanga honglung lut pan taw hi hai bang ma in ladaka theimul nak takin tu sandelin panlalelwa kach a dragon fruit tu in munlian lo chika hoitaka ait kolzia kun tu in ga tam tak swangta hi amau thil tu pa hi le dragon fruit gamdanga pan lak lut lo a ma ni a ki todal ding chi atupu a hi twabang ma in bihara leng mukta farm bolin sumtampi alo swa banwa midang teling training a pyak theu kya heroin mi tampi te ki todal theina ding lampi bo sakzo hi kalom te o hun sot lo nungin raksha bandhan ni pi hun zangding hiwa mi tam tak te le organization tom tom ten tu kuma raksha bandhan zat dan chi tom toma zat somin ki sa khollelwa amau te ngei leng ki pak taka hei hun se azat theina dingun de sakna sang pen ka pya hi kalom te o august ni sagi ni national handloom day a hi to kitonin india handloom le handicraft te kumtampi paisa pan khangto sem semin khovel mi pite na thei hyak tam se mole igama khut siam ten hamphat na tampi tang dingu hi kalom le volteo igamin ki hek na lamdang tak kongbang ki ma oma nidang bang lo ki hek na a hi kele ki hek na lamdang bang chibanga hongom hiam chi a hoi lama yet le lamdang pi sak thei tu mind bill ki mol na lama ipanwa azomin milarte apan mi hausa a hi kele school college akipan ngen a hi a tuina hi le igama ki hek na hongomin khota mi gen thei a hi kele minaran te apan hongom ta hi hei pen tu kum board exam te apan mu thei le thei in hongom hi tu tungin katanumei katapasal siamna tungtuang nei te to holimna kahon nei ding kritika nandal ama a hi le haryana a panipata om a hi a kritika na result swaka na hi hoi ma ziakin kahon ki pa pi ma hi tu tung na lo chinna a bangchi bangin na oma hon swang tu tingi leng akipa ma mau khaying ta bangna chia kalo chinna kileng ka kipak ma a kanule kapate tunga ka kipak ma a adyakin kanuna hon to sona tupgu na nasatak hon petu hi a hi le nanun le kha bang tanasima bie zo a hi le nalai simna a nanun hon sin sak dingi velemo hi ahon sin sak taileng ahon taimun mabana bang hi natuma doctor hi katum hoi ma e hile leng doctor te atol thei rau sun jan chi omlowa a phone agin changin damlo et kol apoi mo ziaka kwan khezelu a hi a hoi ma a kimol na lampang la bang lampang deu na lungluta basketball ka kimol zel kalunglut na hi ziakin ka kimol mai hi hoi e natup na lo chingzo nge dingin pan hoi takin online la nanu kyanga ka kipa pi na thu hon again sakin Kerala Arnakula matang bal khat leng kritika ma banga lo ching vinayak a hi aman maba na board exam dite kya nga hun jang siam ding le taimak na nevek ding in fuina bol hi to bang ma in mi tampi igama a omlai hi to a hi manin tupgu na nein panla chat ni kau naw de takte tu hun tuklai a hi manin inin te pan nat na om theite apung zela damdo in te la dimbai ma a hi zakin sian tho na lam pi bol chat ni immunity hat sak na ding in ayurvedic damdoi te zangun corona nat na hileng lain nat na dang te pan pilwang takin ki beng bit chat ni damdoi in tun lo chat som ni hang kalom te o tuk lai a hi manin muntampia tuyeliana bihar le asama muntampia tuyale jakin hindan pangai suboi ma hi langkhata corona langkhata tuilet heite maswan dinga ki gingsa om hi kalom te o man ki bat inei non ma un august ni som lenga hongtung ding a hi a tu tunga august ni som lenga a hi le corona jakin zat dan chi khata zat hiding a hi hei mangi in corona pan ki vengin panla chat ni chin india mi pite kya ka hon ngen nuam hi ikimu non matenga dingin pilwang taka ki vengin na in kwan pi dangte kya nga leng ki veng le ki kem hoi dingin gen chatun taksa hi siel le dam takin om chatun ka ki pak ma malaria dengue le Japanese encephalitis na natiapan ivekun ki veng bit ni in mun a hi kele in kim le pama thoka ngom the na ding tuivun na mun te a hi kele tuivun the na ding munom lo na dia pan lak chiat ting a hi nalupun chang in thosilen jang te in a hi thei lai le thokang ki ke saklo te somin chisa hosik na ne nge le ke chak na mun nai pen asa a hi kele solkal dam doin khata malaria le dengue nan na hi yam chi ken sak pa in Japanese encephalitis kilat dana hi le hosik luna lungsim tol le the na mang chi te a hi to bang na na ne le dam doin lian te zon pa in la ken kol pa in thuswa tu State Health Society National Vector Borne Disease Control Program
Manipur late labana ngai dingu kwa angko ya tul ding na hiam chila zam chin thangina sak dia hon tel tu simbu ka pan dim khanching kam zahau thangsen dorkas venga pan thangkhen pawgui te ngai lun hawung ten de mama hon tel lo hi ngai dingu san chim lo lia ba ngai dung van tul bang ba nao đi na mua ra tâm thế bông hal dung in ngày yo đi xin ba ngày na sao lim xin băng cùng mẹ loan về ngày yo qua cô ya đi na ya xin đăng xiang xa la moang dong gi dung si chul ki tong le lo ngai sing dang hong le dong le tập nào vắng sang lâu la tong đam le nào bằng hồng sang là yo và ngày đủ để đúng tuổi sang bằng ta to yo là sao lim sinh bằng cùng mẹ loan về ngày yo cô ya đi na ya xin năng xiang xa làm hoàng dòng ý dùng xin chúa kia vòng lê lo ngay qua linh ya mel dong tunya dinga ingai theu heiteng ahita All India Radio Info jing changin thuthak la khom simna s go chin thangle lomtia pan pu pa la ngai na ine dingu tunin taklam dakli le minute som ligin to ke tonin ni hun obeita munchi apaite program ngai teng teng omnuam le mangpha